thirtu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka han bok cheu ani ole chalikak chanchin chuan khovel ni usrang sang alwa zui zela ama Thattu Taylor Robinson uta kota anin nan meu chuan khovel ram sang sang news alwa hne cher ngei mai tin chutiang bukin keini mizorama youtuber lian tak te point Taylor Robinson thiam lo an chanti dan chanchin tele an charge na chi sang te an ron ti chuak to boka kan shifur to ome keini lampoin kan ma mi te hnu chui pa si in kan thiam dan le riat dan angin kan ron ti chuak ve dona khongai taka abula tanga atop thlengam no thlir sak tur chewin in mi choi omna kan ron dir masa cheu ani Taylor Robinson hi prosecutor in 2010 thitura thiam lo achan ngei Theihnan evidence chi sang nen an bei ania kan riat sa vek to mani se prosecutors ten an charge na hi Theihnan chuan apol wang view lom mai boxia Taylor Robinson atan thiam thu reng han soitur om boxi lo eng po chuni se YouTube channel pakhat KUTV2 News Salt Lake City chuan Taylor Robinson an charge dan Tawngtaipui hetiang hian an ron soya. Prosecutors in Utah County have now filed 7 charges against Tyler Robinson, the accused assassin of Charlie Kirk. And those include aggravated murder, obstruction of justice, witness tampering, and gun charges. Because this is a death penalty case, Robinson will remain behind bars. Prosecutors say their case centers around allegations of a text exchange between Robinson and his roommate. They allege Robinson admitted to being the shooter. Jim Spiewak live in Utah County for us tonight. And Jim, did the prosecutor call that a confession? That was a direct question that I asked him. His answer to that was no. The county attorney here in Utah, Jeff Gray, said that decision is up to a judge as he laid out the evidence against Tyler Robinson, who is now officially charged with aggravated murder. Calling case 251-403-576, State of Utah versus Tyler James Robinson. At his first court appearance, the man accused of shooting and killing Charlie Kirk said just one thing and nothing else. Tyler James Robinson. But it's what he's accused of saying in a text exchange with his roommate and romantic partner shortly after Charlie Kirk was shot and killed on Utah Valley University's campus that prosecutors say is how they built most of their case. The roommate looked under the keyboard and found a note that stated, quote, "I had the opportunity to take out Charlie Kirk, and I'm going to take it." Taylor Robinson hi chi sang pasari in an charsa pakhat na chuan kan huang hian aggravated murder tiania hi soithiam haraka hria thiam redana chuan Taylor Robinson hian chalika kha thange ngei tumin ruam hanna asiama khatiang chi te kha huama tin chu mai baka he tual thana chalika ka thana hi engani tual thana ti zual kai zel thei tipun lun thei thil khatiang kha tual thana tipun lun thei tual thana ti zual kai thei thil khatiang chi kha ania chutiang lampang hoizong soina chu ani ti chuan panina chuan felony discharge of a firearm tinia heipo hi chalika ka avatha na kha silaya rong taka avaka hlumna chungchanga kha ani le ta ani ti chuan pathumna chuan 2 counts of obstruction of justice tinia heipo hi tumni ngot 2 counts ti chuan heta po hianin pani soina hi 2 counts of obstruction of justice tinia obstruction of justice ani chuan rorel na dik ti khotlai mo ti bahla soina lampang hoi kha ani le ta soitur tam tak a omome palina hian 2 counts of witness tampering ti ni le ta hemi po hi witness ti boina lampang case ani mela antinan thusetu thunun tum nai mo katiang chi thusetu antan tir ve tum nai mo katiang vati boina ang chi kha katiang kai noi thila khanin chumni voini an charge ani 2 counts atia chumni kha an charge ti nani chu hemni khatiang kai noya khan antinan atam kha engani arum mei te changteng te po khanin channel da train kan revek to ome hei chu an lo let vek to wa soithui lo to mai ila hei po hi o di khanin voiruk anita ani achan chu pathum na le palina hi pani ve ve ania ni chuan voiruk an charge na kha kan sei to ang ti nani chu ti chuan avoi sarina keima chuan pangana o thlaka kan muang khan pangana kha commission of a violent offense in presence of a child tinia hei hi chu Robinson khan Charlie akalai hian nunau khan omani no pangte anoma
khang no pang ma rong taka silai manga tharum thona manga abatha kha no pang te poinan hu ve vekani khami wang khan US dan chon kha kha phal reng lo maya chumi chungchang chuan heng prosecutor role te hian Tyler Robinson an thiam lo achan ngai theina turin tiang khan Charlie tan an dingani ole engpo ni se USA Mizo News hian thule hla aron nei thara kan soi tak te kha alo fi azwal takin ti chuan description a video pumpui endu tan link alo da anga atlang pui thuak tlema zong chau kha kan endon ani ole tu nai lo clear hawang zan in hi September di som pasari ani chanchin Tawngtaipui kan puan tur te chu tuna Charlie Thattu pa hian inti hlum mai adu thu te le thiam lo an chantir ani chuan penalty death penalty ani mai tur thu te ei pa ngai lo tak ania commando engamo arrest lar te po anga asek phiat me he ani hi Charlie Thattu pa kha ania ente tiang kota arodin lana virtual mo atak ni lawin virtual online tanga khatianga hi kot ain lan na chuan ti hian he kor hi aron hata ani hi enge ti chuan ma ni inti hlum tumpo enti khopon tum ma se inti na theimia lo tura thuam ani enti he kor hi enti na kher theimia lo ta hanin vi chemne na hanin vi tumpo ni se he kor hian alo dang vek do na ni so inti luman lo em awang hian nge lungin chunga pomo tuna an khungna po hian an vil thale ni omani tuna hian ete ka thiam lo kan ti dong nge antinge thubuai pasari sorry thubuai pasari an or tirta kan thia tang khan ro lutuka mi tha chungchang tele engamo news karon tuan tong khan an or tirani chu thiam lo an chantir ani chuan hi death penalty chu tinge thitura sem theimo chu tiang chu or do ni amaro chu mitam tak hian atam zok hian a phu ani antiani chu wang chuan mi tual that na zong hi death penalty an pe kher lo amaro chu hepa a hi chuan death penalty pe hi a phul hi li ani anti mi anin tha pon hnung lam tang en thata ru kilan thata tiang khan ani chu nupui fanau tlei rol mitam tak ma an ka phlum ani rong tak kin mo midang in ka phlum nen khai nang lo ani chu wang chuan yuta lamina dan an neina po hen tiang hi death penalty pek theina dan kan nei ni ron te ni chu wang chuan ani hian death penalty an pek ngai chu a ring ve de ani arin ama anu nen ain biak na an han hai chuale na chuan lungin katang theilo mi ka thi mai ka du ti in chanchin anu lo thil ni awmani chu wang te po anima na he tiang hian an veng uluk me ten an thli thlai renga chen a chunga asira bulom te po na an tha thei palta ka buaina hom theila ka veng film khureng ti ni chu wang chuan ril ru he kal sual to viau mai the ni ole king ho ringot pokhi thi puina tham khopa thil sualti misual thi tura thiam lo channa tham ani ome he khovela laliso krista chanchin thra soya asarmun angjonga kalni silovin america rama maga make america great again ti changchoya pulpit ma pathian thu soichong silovin sikul sang tekal kuala thalai rolte pathian dulo zong ti mek tele andu thanna setanan aruk sak mek te thatlai wanglai parlai tlana hunmang mek te chanchuak turo pui chanika ka plumtu Tyler Robinson chunghi ariple mai atan chuan he khovel hi athima thimai tur tha mai tur thima ba Robinson chanchuan mayan chanpo achang phalwa atan van pui chima misual thitur an khen be khan Chhandamna luya mu ama angin sual maila min langai dam tue ti hlang sanga changa hriat lo phei chuan he tual Thattu pa America fachuam ka plum tu hi mi azonga mi khongai thak ber alo ni ta ni ti hi karil ruwa ari tluk mai ni phuba reng chu keima lak turania keiman ka thung rulang
tia lali su Krista thi soite ril ruwa achama ngai to na akal thui du hle chali ka kha lali su hnung zui tu ania mangai na anga ema amel en reng po khan ama khan Krista mangai na alung liam zoi zoin ka muchin ani sang reng thei boka chali ka kha lo tho le ta sila ama ka plum tu Taylor Robinson hi tam takin angai dam nge in karing achan chu ama khan Krista chu anung tatani lo tho le ta sila amel ma ama ka plum tu hi mu masak bera ama angai dam zia shil mol pa in aluchunga kut ngatin atong trai sakanga lali suan amangai cha ke point kangai dam che ti ashil masak ber karing Taylor Robinson hi kachana ka fak lam ani wa pathian mangai na hian thil ati theizia retu te vek kan ya wangin ka thule hla in man thiama in sia thiam ngei ka be se yani khovela miro pui berte miswal bernia kan ngai te po hi thina kut votin amandon meu chuan anzam se hle thin hi alonia chan chuak tu le chan pui tu zongin mangang takin anwan ruai thin ani thina hi zong ade akhir dewon yang cholo wal ani fo thin hemisual America fadwat lai Thattu Robinson ngai po hi azam hle ani karing tin FB singin khovel grupa ka hmuah phei chuan arin tlak MT phei chu ka hre hau lowa nima se Taylor Robinson hi keniang thowa mi pa ngai ania atun din hun ngai to pui phei khu chuan asoi tur tak asoi ni hian ka thritlat peka atlai zota ti aron thu pui kal maya heti hian ain ziaka kha thil thleng kha ko ki le thei ni ila chuan sinai kha ka met puak hau lawanga chali kha ka ku vongang ti in chali ka plum tu chuan ain chi zia asoi chuak pathian dan bo che thi chu arab thla kani tol that su ti ziak ani sia ti hi an lo po sani cross lera thi tura an khai kan lali suwa ding lamami po khan pathian ngai dam na achangani kha thina in anan mai mabak athi ma hun tampo ni to lo khan in chira sima lalpa ngai dam na achangani chuan Charlie Thattu Robinson tan po hian alatai hau lawang ti karing hemisual hi mishing na tang chuan angiyam ema nima se lalpan alangai dam duwa chatuan shremhuna kalmai tur chuan aphal hian karing lo arab thak je hi chatuan shremhun siam tu lalpa pathian hian keni ai chuan a hredona he khovela misual ber kalnan po hian aphal lovin karing tlatani chuwangin Chhandamna fam kim achan Theihnan Taylor tan po hian hun alatlai lawang ti karing tlata thlir tu le ngai thatu zong te khongai takin thil chuani dan tur ani vek to hnuwa hemisual Taylor Robinson tan hian tongtrai theu turin kan som cheu ani e Taylor Robinson pa mat Robinson nge mai po hi Christian thatakani antia afapa hi khovel ma tui thlarin achile kuang ni zong po lo chuchat vek ma se Christian da zat ani ngut lo chuan afapa ashin nge tan hian theito pin atong trai pui lawang ti tuin nge soi theyang le ole khati zong kha tun chuma video kanon ti chho thei chu aloni ta kan hriat na te kan thiam na te asang lowa kan phak tok le kan thiam danang to ka video kanon ti chho ve te milo hut saka milo ngai thak sak thina wangin in chunga thinlung takin lom tu ka soimol molani thlir tu le ngai thatu zong ten kongai takin comment section lama kan hmu dan le kan ngai dan te milo tarlan sak le clear tur chawin in khongai na karon nge ne like comment share te tin milo subscribe lo point milo subscribe theu tur chawin in khongai na karon ngen tak meu ani